It's as a sabrano. Naka homano English for no extra. At the brain, I say, Army commander no, or mother brano no. Sebi, I was seka, wama Asante Mehu. Near whom I say, ya ne English for me, by one money and what's not so. Yeah, Bantamahene. So, na sabranimu ama asafoyene wanya active because asafoyene na ye the position no. Na so san say abre obri yebo a entokwa ne ba ye no. One participating yenti no. En ye gi won no ne tumi ni nyina na de ma amankwatia. Be bibia bebia ensa wo so bebia no amankwatia wo mama ne eno ne koma entokwa we ye west. Ekoye kese ne koji ntim ne koji nsem. No we catch you say ye lusu ya nya no kra ya coin papa eno ho santo kwa ye coin no ho no wono mu lusu so much roofs so it is an ye Sagrenti war no ye say can government Wesley no ye di na fofuda e won tokwa woni Asante ma be kon ye no a na I was say Asante man ani Asante fo ye bose esase ye yakofo ono frefre amaya hodo firi aman kro bebide so eso still aye no wono kon esase atam ne yakọ oyo akon na ba yakọ oyo kon ne ba ye enu na woche ena omodo wono mo so ede ne beboye eso ye kon mankasi ne defiti wo mo ye defiti ogwa ye defiti wo mo no mabo ye defiti wo mo omo se ye wura no mo capture ya fa na say e kwan na ede be wura Ghpage ni mo no ena ono capture ho eno na sa na bi so asa akosi yachi ye ono mo akosi kumase eto obi ka se ye lusu ya e never true ye nusu ntokwa Memwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So when your first time any abomodia subscribe. Mia notification is so send anytime bia ye di video betumu no. Won so sabe kan wenye bia share uhwe comment fa ho kire wa dwen efa video no ho abusua like video no na share emo bia nso enya binhwe medasi bebre abusua evangelist comfort Fosu wasade history biom abusuafo aba what the history atese emu de emu hwam aside Aba ebusua esafa Asante ma ho Asante man sene Sagrenti war ebaye ekwan ye fa so ebaye tese de ekosi ye nyina no ebusuafo wo de aba sene Asante man na esitre elimina nyina ebusuafo na ye Asante man edia ana chese dechfo a no omo occupy elimina castle no mutia tax eye den ema Asante man no say Dutch for no omuton elimina castle no eyeden ema Britain for na Britain for no betna elimina castle mu no obisua omo no tax no omo person beden omu betua tax no na no ene kofa nsem bebre ebai between Britain for no ene Asante man ye omadwen say omo de ntokwa beden ebe pinchen wo mo na Britain for no so ye omadwen say omo beka bibia asumduem ema omo hyase so omo ye den omo church letters na letters no omo tra ebesi Bantamahene so na Bantamahene so enam say ono ana no ye commander of Ashanti army no ono so ebusua na adwene eye different ono de entokwa na no opese eye den eba so nti se letter no eba no aye den no atena so won koka bibia enkyere Asante hene na samre no oye den wote so no nti letter no ba no aye den no atena so Britain for no de omunim say omuni ye smoky peace pipe na so omunim say Asante hene onya information bia about letter na omuye den omutro no nti Asante for pem so say omuni omuye den ekwa akoko emma chese omu wuram wo infantimam na say Britain for no so omute say Asante man eba no obusua omusu de asojafo eba ya chese omudi infantifo ene enkrafo ebeka omho emma chese omutra Ghana hye so ekoko echire baby ti say Senegal
Gambia ekofifa sojafo efiri ho no nyina be den ebe kan omo ho sene ombetumi ni asantefo ayeden akon because no mate omo ka so omo de ye ne omo nko enni omo sonkunim nti abusua ekwan bia no omo pese omo fa so abusua ombetumi edi nkunim no omo ye den omo fa so me say history no emuwa emudo agise evangelist comfort Fosu no ono ko a ene betumi abom mu nti mu de mu yanko ni yanko tie evangelist ya therefore mechia mu nyina megide se obi a hoye yeda erade ase se mu bia ehoye elen so ebre amaye kwan se ye ni nkomo na ye hu se na se mo yewura opem so na se tutu otosumi no odi abetu dwa se ebra Sagrenti wo no si ye no ye bedi 150 years ekopem bra entokwa no esi ye na ye hwe about Sagrenti wo yi ade na kofa Sagrenti wo yi bai enne Sagrenti wo yi na ye ba ebedi hu afofu dai eso emfaso ne esunsunso aso ene sei anade emfaso pa nti na wose edi Sagrenti wo enipa ewu wo mu nye kuma nti e wose edi na fefida yo ye go for Sagrenti wo ne ba ne se ebra denchra ene adanse kokon ye e wo abra na nyambasa etiase na nyambasa kwoto okon no mu no ekoma adanse enyina ko hye denkyerase ema de na adanse de subia no ekohye denkyera ensa na enumu ena abra Asante man so na denkyera kokon ye no ye wo defeat no saa ne ma wo gifiri adanse ho no ne nyina abehye Asante man sa including Alumina Castle eti Alumina Castle ho no no ena ye bia ya abrofui ebetena eni Ghpage Castle no mo ne enkura wodo edidwa atonton entuo eniama hodo edi ama wonum na emomesa se eya Asante man de enti no wonum wosika onum twa ye onum twa de ma Asante man ya satam no na ye doche fo abrofo ena no onum ne Asante man wo se twa ka no enti abrebia no onum wosika puduo bia onum twa esanse Alumina Castle ho no onum tididwa ene edidwa ko African countries anasa bibi mam wa hodo bebere no ho no no ya Asante man ana Asante fo edia eni ti onum osika onum twa de ma onum ayen krata atoto so se sika ebetua every month bia de amamuni na bra bi bai ama Dutch fo no wo mo ni English abrofo koye baako eko ye meeting ewo English ekrum ha etone Alumina Castle no edima English fo ewa bra na Asante man ni Asante fo enim ho hwe ema English fo be occupy ye vene say Alumina Castle ho eti won ba occupy no ba no mo ni Asante man no enidwa no mo no woni mo nidwa ena Asante man tro letter de koma English abrofose baby amoti Alumina Castle ye dia na samo beta na mu digwa na mu ni ye nidwa na mu nsem twia sika wo se mu twia de maye no emfa nto ho a asase mu firi ho moji ya de maye esanse Dutch fo na omutimu no emkrata e kire emra hodo enu won mo yeye ene nsama hodo ye nyina ye ti ase no eni sika won mu twia de maye sei shilling sei no mu twia de maye enti wo se some person mo tell me na kaso na mu digwa eko abibima mu nkura hodo nyina so a monti ase na mo so ntwa sesika na mfa maye ti English fo no ensaka Asante man satam na kofi kakali ene na wo so on mo saka ye no on mo te ase so on betwa sika no e de ama wonum be emfantefo no bi ekohye ntam ekohye mfimfini ekoye se sika no ana dotchefo abrofo no etua de ma Asantefo no anya sa no mutua ma wonum nti sika no on bete so na no onum tua ma won nti na Asantefo ye so on mo nti ase ana omo de ntokwa ekoye
ebi ko omo start fi no mabo wonum konya mankasim wonum kokonya ena tese ekofa asemba na saa tam no ansana saa Sagrenti war no beba no na ensa woso ne koso Asante ma chiro ehoma no mo de akoma British abrofo no na British abrofo no so atworo homa na British abrofo ne bomodi bia se wonum ati Asante ma nenka onum ati se sankrofo yi onu wonum ko a anya de a obenim kunu wa mo kai 1831 entokwa esi ye ne de ye de ye wonum commander ne kenna no etwa ne ti defidi so eti na wonum ya omaje so onum pese omani Asante ma beko eti na lete bi Asante ma tro no wonum so reply na lete ne ba ebesi Bantamahene so na mankwati a wode ne besi ne so ehuma bi na kwasi broni ne tro no wode bre ebesi se echese Asante ma mu nyina no wonne ne the army commander ti sa huma no a abrofo ana English abrofo no tro e negotiate with Asante people sani ebe ye ntokwa bi ama no na kosi na Bantamahene so e kosi ne so a wonka no waka hye wo mama ne won kirem na waka hye eti eba sa Asante fo ne hu sa ensama ye ka kire English fo nyina no wonum ma ye hu muaye wonum so wonum ka hye mfa nkire ye ene sa de ene wonum kwakoko esa sa bia na omuti yo no eye dia ana wonum abeti na omo ne nkrofo diga na se ya twa mo homa na so wonum nyiya no na so wonum ka hye mfa nkire ye dia ene ye no omkwakoko eso Bantamahene anka hwe eba ye no Asante hene kofi kekalisi se agina no Bantamahene jet pene so se wonum kwa akono awa bra wan ka se ehuma we ne huma we ena friends abrofi omode ede abre me se omoni ye negotiate wanka ti Asante mai ebufu yo no form sa atam so na Asante mai di ka kokko ewo oyo ya Asante kwa no ye lusu a lot of armies eti ya bae no a ye kwako no mabo ya free asen ya kono mabo mankasim ya kon ya sisi won mukro sabra na ye nim se Queen Victoria no what English abrochiro no wonu mayi wosre ni a wa pabene na wa bene e won tokwasem ni ade se wonu mom na emra no medi animu no ni Asante meko ono no mo frɛ no Sagrenti isa kana Ghana Wesley no sa kana Wesley no oba no woni English emano ni English parliament no etna se kase sa nkrofo yi matisi yeso won munye eti sabo pese mi kodi animu na me sa nkrofo yi kokko dia ene mo mam ya srafo ebe mpemienu na me fa won mko asrafo won mapabene na won ho adan na won makon na yedi won mko na me fa won mko eti English parliament no eje tumu ma won masrafo be mpemienu mpemiensa ema won de ne kan ho e de ne bai na won ba ya no won sa ko fa asrafo wo aweza ko fa asrafo ewo Gambia Burkina Sierra Leone afe go coast na mu enkrafo achem won mu nyina akoka ho ena omo ne Asante beko he na satam no mo na Asante ne de kan abowura mu wo Bantamahene mu a won mu ekoko badada so na won mu abowura mu Bantamahene mu ha won mu kokko e badada na brofo no so ye on ma de se sa grofo we se yesa ye twe won ma tena ha ne ne won ma beko a sani etie bia won medi yeso esan se omo nanim o makwa nti omo nim enkura wodo ne nkuro bata won mo faso omo de ko won mo ntokwa ti sadia ye kwakwa kwasi won machi na yakwa atake won mo afiri won mankasa kurom sani ebe ya omo no omo de bebe omo so no ne ye won mo kurom ho eti ye ntena ha no won mo nko ti satam no yakofiri asen yakofiri ya beko won mabo ya bekon ewo mankasim ya bekon ewo nkuro no onum nyina akokon akyehyeshi wonum kuro ye fi se bretesefo no etu so do won maba no ye kona ye no won makoshiara no makosa no wabesi echi so na sabre ni mu nyina wo bretesefo no besi echi na nakakali bre so ya sabre no eye 1874 na ye February on the 4th February and on besi yechi ewo kumaso na brepo on ba mo ye on madwe se on pese o mo ne negotiate se ne be ya entokoni mani adade be na Bantamahene ka se
na efuna na mankwati a oso wo mpere amia negotiate nti on be kwa akon no eti British for no ba initiative so no omo de on ba he eye 65,000 as you binu mo ka say 40,000 65,000 initiative from don ba no ana Asante troops no so eye 40,000 na da bia na Asante kwa akon a ayenuanom anofo enye ewe anofo wo mo ne nkrofo o mo kire bia ye kora won mo mba attack ye na no mo ne ye bekono on mo fa tina so on mo ye spice o mo na kire ase o mo na cheche bia ye on ma fa bia ye o ma fa na Asante etimi edinkunim na yakoko woyo entokwa no ye kolusu asrafo bebire ye lusu asrafo eti ye ba ye na asrafo a ebenya eye 40,000 eti na Bantamahene mpre no ye course antokwa no ono so wanka Sagrenti for na send letters bebire dia bre no ye on person mo ne negotiate wanka wotena aso na Bantamahene ezo no wotena aso amankwati a wotena aso ena santokwa ekobaye na koba na British for no o mahunu se so no mo ankova anase wono ma nyan kantan so baabi a ye betimi afa betua fa wono so eye kwane a efa so de kowura kosunu mu a sani etie bedi wono so nkunim etu wono fa stoof ni bi fa efa ne say bia efoforo ebi fa bia efoforo ena ebi fa bia efo na bia ye na ye de kwako wura mu no wono so ekente ho ti dia ba ene sa bere adwuro na se wo se ya mana na Nantahene ya mana na Anantahene na die be kurase e da che wa nana Anantahene ye fra no nkwanta no wono esokọ na okogina emfifi ho ba bi efa ede ko efense achim elia ho ko gina ho no okoko ho ntokwa na okoko ntokwa ni yie eni ti ne ye fa no say okrayifo no okoko ntokwa ti sesabi obi a ya hyeda atreni no na Anantahene eni ti ye ba sa no ye konye si yankon ye kon pa na wonum kromu lusu na de omudi nya ye ne se wonum besi yachi besi kumase eno no omudi benya ye na mum ntokone de Asante man ye kon yankasa ye kumwam ankasa ye kumwam truth more than so mukum ye truth no na de ye ne se ye ne wonum kunyina na wonum free truth be kan ye ne wonum kunyina na wonum free truth be kan etie ye wini wom no mo de akofo efiri nkro wodro so e be kan wonum ho ti abra wonu ba efense kumase no wonu mo yesa o mo ne be ya agreement e na dance hene nana efense kojo oben nana kojo oben sa abra no yokofo pa yi oye se amaye nti won mase ama onu mfa ye no mu ye ne won mo nko esa sa abra no na dance e wa kode e woni ma bebere kan hu se ebre bi baya na kan kro ni nyina sha dance ase eniti wo maye sa akọ no wonum kokon na nu na wo mu de behye ye kuro ni ye niema ene na de ema Asante ye mele no eno no abra onum besi ye ti wokumase no no onum tu onum sefre na kofi kakalise wo mera na ko mo ne no enye negotiation no ye se ye no onum nye negotiation biara esa se negotiation na Queen Victoria ne ye no ewo 18 fence 31 no ye nti ase esanse eye ya mamere yesu ti hu kwasi broni uba na ne ye be esa negotiation no enya de ye beti ase eti sasa negotiation no na ono se Wesley no gallant Wesley no oba ani ye ba be ye de a ye nko eti yanko eti no na ma wo mu de se satam ne ye hifie wodum sa pampa so wonum de se ye hifie se sa ye gold na gold no se sa ye no na enya gold biara wonum se sa ye niam se sa ye gold ase sa eni pampo ed wonum ko ekoye wonum so eye won nkoa nya se wonum amfa nipa eniti entokwa nyina eba ye no de ma ekoba ye no ye nifo eye ye dia eno wonum ono dot ne fo no ekoto ama British fo no wonum amoya mane wonum ko shia English ekromi ha ana omo ne dot fo no efo aho adwen na wonum ton ye no mo de ma dot fo no ti dot fo de ba ye no agreement aye ne English phone ba agreement any Dutch phone ye no one ma me di so eti saye pese ye to ade a ye ntimi ntɔhwe emfiri won ho na sa ko ese emfantefo no ena won mo gina fifi ena ade a ye pese ye to no wo mo na beto no ma beto na bode ama
And yes, I was here. It's also baby a mutidam. A yedia. More munchia said, dear be a my more munchia the couldn't simple my near Sadia. Yanamabacon and I'm free baby. A yadiano near Fayadi. And almost a troll letter. Sakomani can't want some. Yeah, friend, Brony for negotiations, you know. Let's any cody Bantamahene. A codin who one cat. One more so. A codin who one cat. One more so. The Santo Coin, Sayana Nanantahene. Anyana Nanantahene. And Quanta, Nanan Quanta. And Casantima Babo. After Sanya, a yefan say, Adansene, Nanako Joe Bing. Kasantma, ya coin. Ya no one more coin. One more Lucy. Ya truth 20,000 a year. But I'm truth a year. About 60,000. About 60,000. Now, dear Wiki, and say, Onum be see ya chi. Ebe see kumase. Now, one eba, you know, on say, so no be kuno chill bar. And I say, what shit? Your friend is all mamma, a wiki. So, it's one more buy and one back capture kumaso. Nessa, I was here, you surrender because says ya, you could for your ma, your kunum, bibia. Aqua with you. Nasa so, and canica. On a mother sheep, Kumase, a fire no more, fire near menina at the core. And it so be catch out, says Sagrenti one, ye lusu. Nemum, yan ya surrender, ye. Yes, surrender in the sense, a brown bell Kumaseno. Ya young could for one ma attack woman yada deno, and nothing ya may surrender, ye. And yes, you accept it. So treat no. One more de my no. Omukura sa de bika ho. And you accept it. So, na so from so de bebre no efi na man kwatia. It's as a sabre no. Na ka homa no English fo no etro. E de bre na say army commander no. Omo de bre no no. Sebi I was seka wo ma Asante man hunu. Na ye hunu ehye ya ye ne English fo no be wa mama ne e no wotena so. Yeah, Bantamahene. So, now Sabrenimu, ama Asafoyene wanya active because Asafoyene na ye in the position no. Na so san say abre obri yeboa ento kwane ba ye no. One participating yenti no. En ye gi won no ne tumi ni nyina na ye de ma amankwatia. Be bibia bebia nsa wo so bebia no amankwatia wo mama ne ye. Eno ne koma entokwa we ye west. Ekoye kese ne koji ntim ne koji nsem. No we catch you say ye lusu ya nya nokra ya coin papa eno ho santo kwa ye coin ye no ho no wonu mu lusu so much truths so it is a ye disagree war no ye say can government Wesley no ye di na fofida e won tokwa woni Asante ma be kon ye no a na I was say Asante man ani Asante fo ye bose isa say yakofo one frefe amaya who do free a man kuro bebide so eso still aye no one mo kon isa satam na yakọ oyo akon na ba yakọ oyo kon ne ba ye enyu na woche ena omodo one mo so e de ne be boye eso ye kon man kasi ne defiti wo mo ye defiti ogwa ye defiti wo mo no mabo ye defiti wo mo omo se ye wo no mo ko capture e fa ne say e kwan na e de be wura Ghpage ni mo no ena ono capture ho eno na sa na bi so asa akosi yachi ye ono mo akosi kumase eto because o say ye lusu ya e never true ye lusu ntokwa Asante never lose a war so we have never lost a war and we will never lose a war. We are the warriors, we are the conquerors, we are the bravest, we are the people we call Asante. Well, obisia any evangelist comfort Fosu ana motene kano say we dey masumwa Bantamahene hey why ye no ma bi o e dey Asante man akohihye baabi ananka o say eni say Asante man ye dey ekohye ho no enso obi ni na dwen po enso obisia ni nyina aba abesi atwam Asante man ye dey e da so ti ho no obisia ahanom ye Skeleton Man TV me see a top from wa ye dey bebro until say we your first time wa any obomodin subscribe me notification so click on no send your video bia ye di betum no won so sabe kan wonya bia hwe me dasi bebre